رامه و بتایبەتی ئەمە لەسەر مەولانا خالد شەهرەزۆری ئەلبەغدادی بسەکنن لێ شەهرەزۆری کۆل هەرێمێکە ناوێ هەرێمێکیە ئەوسا زانن بتایبەتی سەروێ مژارێژی لەسەر بەغدادیژی بەرنامێکە تایبەت ئامادە کرد و ئیرۆ لە ستودیۆیە میوانێ مژی بتایبەتی سەروێ مەسەلەیەک و سەرێ خۆ ئێشاندیە و دەرباسێ هەرەما کوردستانê biye Îranê biye lê rojhilata navîn gelekî xebat û xizmetê kiriye li ser Mewlana Xalid Şehrezorî el-Baxdadî û berhemeka gelekî hêja jî derxistiye ku ew bi xwe doktora teza doktora ye niha di destê min daye Abdulcebar Kavak alîkarê doçent doktor niha ew jî li stûdiya min e wek hem Naqşîbendî ew şaxeka Xalidî شهرزۆری هم ژیاناوی هم بەرهەمین وی هم منتەقاوی بەرفڕەهی divê doktora teza doktora da jî bilêv jî kiriye îro em ê Mewlana Xalid Şehrezorî baxfin hêja em tu bixêr hatî bi taybetî dema ku oxtê ku meriv Mewlana Xalid Şehrezorî ya înternetê de meriv navekî wisa binivîsîne yani distê nav dertên li hemî malpera hemî rûpela yek ji wan jî hêja em tî ku te xebateka gelekî mezin berfire te serê xwe gelekî êşande ji bo vê te ne gotiye ez zama di nav rûpela di nav pirtûka de xwebigarînim tu rabûyî tu çûyî dergeha wî tu çûyî gora wî te lêkolîneka gelekî mezin kir ku herêma Kurdistanê bixwe ew li herêma Kurdistanê li wê menteqê hatiye jiyanê lê kesên ku li wê derê ne hewqas agahî tinin wek cenabê te destê te da ez divê di destpêkê de ez spasiya xwe dikim ku xebateka gelekî hêja te kiriye hêjayê min Mewlana Xalid Şehrezorî ku em bixwe zanin ku ew Kurd e lê Tirk dibêjin wek awê Tirkî lê dinêrin wê awê hinek kes hinek û wê awê ciwatê lê dinêrin Mewlana Xalid li ber xwe li pişt xwe gelek berhema jî hiştiye ku berhemeka wî wa li ber me ya dîwana wî heye em ê behsa wê dîwanê jî bikin ku bi xwe wergera wî jî şerxa wî jî cenabê te kir Mewlana Xalid kî ye em hinek wî nas bikin dur em ê berê xwe bidin nava em berhemên wî hem jiyana wî Belê Bismillahirrahmanirrahim bi navê Xwedayê mezin di nav şaristaniya me de şaristaniya İslamî de şexsiyetên gelek mezin derketine di warê tesewufê de jî Mewlana Xalid Şehrezorî kê li Tirkiyê dibin Bexdadî ew jî şexsiyetekî mezin şexsiyetekî zêrîn ji şexsiyetên İslamî ne wekî di warê tesewufê de em dibin mesela Abdulqadir Geylanî şêxekî mezin e alemekî mezin e Şeyh Ahmed Rifai, Şeyh Şihabuddin Sihreverdi, çabêjin piştî mesela İmam Gazali bak şexsiyeteke hem alim hem jî mutasavvuf bû. Mevlana Xalid jî di sed sala 19 da wek müceddidek di terîqeyê Neqşibendî da piştî İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi hatiye holê li Kurdistana Iraqê em dibin herêma Kurdistanê da li Qeredaxê hatiye dünyaya alemekî mezin e belê mixabin heta niha alim û sofiyek wekî Mewlana Xalid bi cihê xwe bi layıqê xwe nehatiye nasîn tesîra wî xebatên wî xelîfeyên wî di devra Osmanî da nayên zanîn belê çend heb xelîfeyên yê mezin hene navê wan li Tirkiyê li rojhilata navîn da heta ku li Endonezyayê jî tê nezanin belê bi berfirehî Mewlana Xalid û xelîfeyên wî xebatên wî nayê zanîn İnşallah ew bername bila bibe serekek yekem bername ji bo danasîna Mewlana Xalid bi rêk û pêk ne ku het beriya nehatiye nasîn belê bi rêk û pêk em heqê vê bidin alemekî wiha mezin xizmetê İslamê kiriye xizmetê ummeta İslamiyetê kiriye di rojhilata navîn da xizmetekî mezin hem ilmî hem tesewufî aniye holê lazim e ku em behs bikin hêja min em ê behsa wî bikin ji ber ku divê em berfirehî wîn hem nas bikin ji ber ku ew di demekî da di serdemekî da mora xwe jî li dîrokê xistiye ku bi berhemên xwe bi
تصوف خو به وقت بجن هشمندی خو به فکر خو گله کی تحصیل آلمان جی کریه آلمان جی پرورده جی کریه اما سروی باغفن اما برای خو بدن هرم کردستان لوی درجه میوان کی مهیه اما بحثا هم بحثا جیانا شهر زوری بکن البغدادی بکو گل هرم کردستان به تایبتی جیای یلمازستان لگل منه نونر ترته کی المصبات بخیر به میوان تجی ایرو لگل تیه به تایبتی میوان ته چیز مرا بجه درباره شهر زوری دا گوتن آوه يعني باش وجهم بيشن روجا وجب خير به ان شاء الله تابي لسر مروفين قدر بلند امجار جاران برنامهان چه دکن هن کس هنه کو ناوه خو لدیروکا کردان قستیه لشارستانیا کردان قستیه دما کو ام بحث وان شي دکن به کیف خوشی بحث وان دکن ایرو وک وجی گوت مولانا خالد شهر زوره ام بحثوی بکن کا کیج کو درهاتیه و مروه کی چوایه امل سر و مجاره باخمن میوان مج ج زانکویا کوی و بشا زمان کردی و ادبیات کردی دکتر عثمان دشتی و مخیراتن سرچواراتن جبو مازوانیا و شم سپاس سپاس ماموسته مولانا خالد شهر زوری کیه و لکدراتی دنیا کرد ترکیه و خدمتکی چوادای لسرناوی اسلامیت بله مولانا خالق مروکی زور مزن بویا یعنی مروکی کرد بویا اگر چی خلچی نافته کردستانی بویا خلچی نافته چی بلام برتنگ بویا بلام پشتی بویا مروکی عالمی بویا مروکی جهانی نخاص من الجهانی اسلامتیه او دبیجنی مولانا یعنی مروکی مزن ناحیه اولی و سوفیتیه نبیوی خالده الده گوندی قرداغی لدایک بویا قرداغ سنتری منطقه شهر زور بویا سال 1776 زاینی پشتی او درس المدرسه درس دینی خواندیه قرداغی سلیمانیه توی زانی توی مدرسه دار الاحسان للسنندس لروشالات کردستانه اف وقت يعني دار الإحسان زانينجها إسلامي جورة بويا وكي زانينجها أزهري بويا بشتي خلينا نقول ويرة تمام تكاود بيتا ملايكي بالإنسان أو عالم زفري تسليمانية باشان بري خود داتا حجي درواتا حجازو حجي خواتي بزيد كاود زفري تو منطقة سليمانية يعني دبت مروفكي مزني آيني أو شتانا أو سفرا سفر دكا لبو دلهي لبو هند بري خودات ولاتي هند بسي طريقة الويرة بالسيني دستا دلهي صالي تقريبا عمري ويسي صالي بويا 1809 الدلهي بويا لنك الشيخ عبد الله دهلوي أستاذي بويا صالك الويرة دمينة طريقتها نقشبندي الشيخ عبد الله وردقري دستيني وتخويلك داتوي يعني او توكيل دكابزي طريقتها بلافكا لمملكتي خولنا مسلمانتي نزفريتا سليمانيه لسالي 1820 قريديه كي انجليزي نافدا نافيوي كلودز جيمز ريشا سليماني بويل نك ميران بابان دبيجي مولانا خالد الفيدامي برو بغدايتشو السليمانيه يعني سالي 1820 دستا بغدايه يعني برك هفركيل نابنا طريقة قادري القل مولانا دي بيداد بالسليمانية طريقة قادري بيدمي الرئيسي وزعيمي شيخ معرفي نودهي بويا تيكاليوي القل دا صلاة بابان زور بويا وقتي خلق بري خودنا مولانا خالدي وطريقتي نقش بندي دي بلا بيت ناف هفركي وشيشل نيفان دروز دبي مولانا خالد سليماني هيلي دروات بغداي سالك 2 سال وير دميني مريد ومنصوب ومروفين صوفي الشامي يعني جواب بيدن بيجن لازم به شامي القال جماركي زور المريد وخليفه يخو بري خود دات الشامي تسي للشام لدمشق من زهد بي الوير دميني داز دكا ببلاف كرنا طريقة نقش بندي بري يعني تنصت صالان روشالاتي هابويا بس ضعيف بويا مولانا خالد دي دارك دي اف نوجند كاد بيجني مجددي تاريخي نقش بندي مولانا خالد
طبعا ئەو طریقەتی نەقشبەندی ئەگەرچی شتێکی سۆفیزم و ئاینیە بەل ناڤەڕۆکەکە سیاسی و ریفۆرم خوازی وی هەبووە و مەولانە خالید بخۆشە پیاوەکی ریفۆرم خواز و مصلحەکی ڕادیکال بووە یعنی دەسەڵاتە ئیسلامەتی ئەو کات دەوڵەتی عوسمانی دەسەڵاتدارێ نوێی یعنی ڕێی ئیسلامەتی و دینی ڕاست نەڕۆیشتینە بەڕاستی ئەف حرەکەتە سۆڤیزمی کوردستانە پەیدا بووە کاردانەوەیەک بووە یعنی ڕەتفعلێک بووە دژی دەسەڵاتە خراپێ ئیسلامەتی دەوڵەتی بەڵام لەژێر ناو و نیشانی تەریقەتە بووە ئەو پیاوەکەی کاریزمایەکی زۆر مهم بووە پیاوەکی زۆر گەورە بووە وەختی ئەو لە شامێ بووە یعنی مروید و خەلیفە و منسوبی تەریقەتی نەقشبەندی لە عێراق و شام و ئەنادۆڵێ گەیشتە 100,000 کەسان تقریبا پشتێویژێ دەڵام ئەو ساڵە 1827 وفات بکە لە چیای قاسیونێ لێ دێتە ڤشارتن بەڵام تەریقەتی و خەلیفەیەوی لە ڕۆژهەڵاتێ بەڵاو دەبی نوکە ئەمەریدێوی لە مەراکشی هەنە پاکستانی هەنە لە هێن یعنی لە جیهانی ئیسلامەتیە تەریقەتەکی گەلک بەلاو دەبی و گەلک نافدار دەبی مەولانە خاڵێ طبعاً هەلومەرجێ وەختیشی مساعید بووە خەڵکیش گەلوی بووە خۆشی زەلامەکی کاریزما و بەتوانە و مستیحەکی مەزم بووە یعنی کۆمەڵک تعلیفات و کتێبیوی هەنا کۆمەڵک نامە و ڕیسالە و دەستخەتاوی هەنا بوارێ فقه و شەرع و ئیسلامەتی و سۆفیزم و تەریقەتێ یعنی بووە زەلامەکی گەلک مەزن ڕۆژهەڵاتی کوردێن me gelo dizanin wî yan na yani mesela li zankoyê hûn ji xwendekaran re behsa Mevlana Xalid dikin yan بەێ بەێ ما بەری چەند ساڵان لێرانە یەک کۆنفرانسا جیهانی ساز کرد لەسەر مەولانە خالید سلێمانیە ساز بوو هەموو ئاسار و تەلیفاتی وی ده کتێب نویساندیێرا ئەو هەموو هاتە چاپکردن min yani ew alimekî Kurd e lê wekê Türk tê zanîn mesela dibêjin Mevlana Xalid Baxdadî jî jê re tê got بەغدادی وەختەکەی بەغدادی نیشتە جێ بووە بەس کەمێکی لێرێ مایە بەس ئەسێوی خۆشی نویساندیە شارە زووری دبێژنێ مەولانە خاندیان نەقشبەندی دبێژنێ یا شارە زووری دبێژنەوی طبعا ئەول دەفعال ساڵە یعنی دیڤانێکوی شعریش هەیە ئەول دەفعە بله تماشاوان هجا یعنی مولانا خالد شهرزوری لی هرما کردستان گریدانا ما بیرنگی بود تابی تکنیکا کا پروبلم درکت که اولی مولانا سرچکن دیسا می بری خوب دین هرما کردستانی یعنی مولانا خالد شهرزوری هلوها یعنی لهرما کردستانی کو پرتوگی ویژ چاپ بونه به آوای سورانی چاپ بونه و او بخواه سمپوزیوم که بو هجا پیش سمپوزیوم لسلیمانیه پرتوگی ویژ چاپ بونه و یکی جوسا بیژن هجا ام دوام بکن ما هم میوان یلماز اصلان بحثا مولانا خالد شهرزوری حتی درکی هانی ام جور دست پی بکن دوام بکن معلومه دناب نقشبندیه دا طریقتا نقشبندیه دا ده شاخنه شهرزوری شاخه خالدیه کو اوجی دناو تريدا جما ناو اوكي دا غريدان جما بهفدور اخفي من اشتراكو مگو زانم گلو جي شهر زوري مولانا خالد يكي كوسا ناو دنك هي گلو تناو كي جو او جي الهندستاني ازبار نصا او ناوي چو شاه عبد الله الدهلوي جي خيني وي دورا جي مولانا خالد و هوقات وقت دي شاخه خالديه جي يا هري جرينج جي اف ذاتن بجن مولانا خالد بتايبتي جرد بجن بغدادي ناوکی بغدادی جیاجی البغدادی جرات بیشن کو بخوا هجا من دبینن بخوا او بخوا دبیجه از کردم بر همین یوجی کردی هنه مسئله بغدادی چیه؟ بله بریا برسی از دخازم تشتکی بیجم نه د عالم اسلامیاتی دا د نو مسلمانان دا گلک ملت جور بجور مثلا عرب و کرد و ترک و ایران جیانه بله زمانه کو باندورا وی لسر مسلمان هبو عربي بو زماني عربي بريا ويجي ادبيات ده فارسي بو اجا كي جان ملتي به بزماني عربي دنويسي شعري خو قصيدين خو بزماني فارسي دنويسي او عالم كو دناو جوا كان دجين بشتي بينجي و 100 سال 200 سال وقت دوام كر دبو مال في جواكي بله اگر كو عرب جي به اصلي وي
مثلا جمال باتا پیغمبر علیه الصلاه و السلام هنا اهل بیت هنا بله او دبین مثلا ام هندینا دبی ام ایرانینا دبی ام کردن دبی ام ترکن اجا مولانا خالد جی دناو جواکا کردادا درکتیه خو دناو مرهمن خدا دبی از کردم مثلا حديث جبريل هي شرح كريا مولانا خالد دبي شرحي داج دبي خالد كردي شهر زوري دناو درس حديث بخاري دايا اجا هديه كريا بو كتاب خانه نويسيا لا اقول ملكي اجا شرم كريا قلت يا از بيجم اف كتابه يا منه الشرم دبم الشرم دكم از نا بيجم اف ملك منه الملك لله الواحد القهار بشتي بيجي قلت يا خالد الكردي الشهر الزوري قالك نمونين وها هنا دناو مكتوبين خدا ايكو بودر و نويسي نجر خالد كردي نويسيه يعني بزمان خود بيد از كردم بل عالم وصوفي لسر كردياتي خويان عرباتي خويان تركاتي خو نسكنينه او نبويا تشابيجن يعني تشتين قوتني بل كتبين خدا نويسيه قوتيا از كردم بكردي اخفيه حتى اخيدكش بزمان كردي نويسيه ديوانا فيداجي بزمان هورامي كردي كي مولانا خالد بهورامي داخفي بله خلقي قرداغي بهورامي داخفن جرك جندن نسكي هورامانيه كان شعر بي كرديجي هي بله يا مولانا خالد او تشتكي راسته يعني مولانا خالد كرده يعني هركش تزانه بله اما بحثا برهم يجي بكن ديوانا كاوي هي بكرديجي هروها جناب تجي وك ورقرا يا لاتينيزيجي كريه افي كيجي ام باغفن لهجه من ما بعصا مولانا خالد كركو شقره دغيه يعني اف شاخه نقشبنديه يعني يا خالديه اف چوا دست بکر اف حلوها باوی وی بو یانجه او کسی کو در دوراوی عالم بون د تصوف دا بون د نقشبندیه دا بگرید نقشبندیه بو کو او چوا صا پیش کت او وقت بجن علمي الحمو لرجلات نافين بلابو دما كان بحث مولانا خالد كن ام دبن دوره مولانا خالد هياما زيرين هي طريقه نقشبنديه لكو لكردستان عراق لهريما كردستاني بله نوبره كردان دا بله وقت مولانا خالد دوره مولانا خالد دوره زيرينه جبو طريقه نقشبندي نها بريا مولانا خالد باوي وك علم صوفيتيا ام تشكل نزانن يا راستي بل مولانا خالد خو قبيله جافيه جاف عشيرتك قبيله مظنه قال لك بربلا ولا ايران هريما كردستاني ده خاصه لسليمانيه وسليمان باجاري سليماني وحتى جورتر يعني صار حدودي ايراني بله اجا مولانا خالد بشتيكو بحث كرن شو حج زوريه بله يعني لهشي مجي ويدا خلاص كرنا في امتها محمد دستي كتخاران دبي از چی بكم حركتك توجرك تشو بدست بكم او امته بلا وجر سر سلفي خو سر دوره صحابه كرام دوره پیغمبر عليه الصلاه والسلام بوي درد بوي كلي دش حجي دزوره اشاره لهندستان تكرن اوجد دشه في هندستاني طريقي نقشبندي شيخك مظن هبو ناوي الشيخ عبد الله الدهلوي شاه عبد الله الدهلوي بو شاه عبد الله جي مالباتا الدهلويه وج باش تزانن لآلي حديثي بمالباتا الدهلوي مالباتا كي مظنون نودنج الهندستاني شاه عبد الله الدهلوي مولانا خالد قبول دكه كو بريافي داجي قالك تشت هنا يعني برنامج ما ترسم يعني او تيرابان معلومات هناك عبد الله الدهلوي دبي ام هندستانينا بلي روشلاتا نافيندا او طريقي نقشبندي قالوا ام تشبكن بلا بربلاو به بالناودنج به خباتي خود دست بيبكه سي كاس حلبجيره دناوان سي كاسا يكشي مولانا خالده سي كاسين عالم دبي اونا خلاصكري امتي محمد بن شانس چابيجن او مولانا خالد جي جوان شتي كسانه اجا وقت مولانا خالد شو شيخ عبد الله الدهلوي قدر قيمته في قال لك دقره طلبين في نبيين شيخ امام رباني جي هنا قال مولانا خالد شخصيات مازن هنا بل او جرنجيك مازن ده مولانا خالد حتى اكو اجازه نامه ده دبي
مولانا یکم جار جبو خالد شهرزوری کلمه مولانا پیوان مولانا لعالی شیخوی عبدالله دهلوی تگوتن یکم جار او د ایجاد به مولانا خالد بحث هاوید که گلک جی قدر و قیمت هاوید دگره وظیفه که مزن دوی دبیت بچی بغدای لکردستان دست بکی لبغدای او طريقه نقشبندي بلو بك الحمد دنياي ان شاء الله. وين اخي نافند هبوا بغداد جاي من دما مثلا ام بيجن يعني مدرسه هبوا مدرسين جرين هبوا الويدري. بله. يعني شو ضاي الويدري بخصوصيتك هي؟ يعني بغداد براستي تاريخ اسلامي دا شارك العالي آبوری چاندی سیاسی لحمو آلیان دا شارك نافدار بو. بله. چا بيجن پایتخت بو. العباسيان وحتى يعني شارك جلك نافدار ومازن بو حتى دبين دار السلام جا بغدارا بخوشتي اخوا بتشيروكا بحموتش لسر بغداد هاتي قوتن بو نافي اجركو دورك وك شارزور جي صدان عالم دركتنا بلي او عالم مازن جد شون بغداي دي ساجل المدرسان دا دخواندن باشد زورنا دوري خو اجا بغداد دوي دمي دا مركزك ناوندك جلك نافدار بو شام بغداد وقاهره ومكة ومدينة شهرين جلك نافدار بو واسطنبول جي دورة عثماني دا بريا عثماني او شهرزوري بيشتيكوج هندستاني ودغرتي بغداد ودري تبي خباتي خو دوام دكه الودري وك جامعه دا مزگفتان دا د مدرسه دا دست يده بيشتي اجازه اخو جا چو وصل بلغ دبش بركو مريدي جلكي چه دبن ام دبينكو نها تربيوي و بتايبتي نها پرتوكي دا جي هجام تنفسان ديه يعني تماشاوان جا تربيوي اللي ام بيجن جكودر دست بكه جي چورمه هنه افيون كونيا اماسيا ايران سوريا سعودي عربستان حجازي هنه بتايبتي لتركيا جلك تربين ين خالديان جي هناك او جي شاخا يا شهر زوريه اف چو وصل بلغ دبه ازبار موين جي قال البندات تشتكي وصابك وخلاصيه بو كسكي نافو دنگ بو كسكي عالمه كي مظن بو او شهر زوري هاتا ودري چو وصل بلغ بو اف يك نهاد بله يعني او بيواجوك سال 19 مين دا چابيجن جواكا اسلامي بگشتي امتا اسلاميتي بن تأثير باندورا كتخاران بو بله لآلي روج آوائي و دولت روج آوائي كدوان دخارن اشغال دكرن دورين اسلامي حتى هندستاني دست بكرن پاشي هاتن بغداد لحمو دورين اسلامي كتنا بن تأثير بن باندورا وان دولت روج آوائي كت زان او تاريخ دا تيزانن مثلا مولانا خالد د پيواجوه كي وها چابيجن مسلمان بندستن عاجز بونه شخصيتك وهم مظن اكو دستي وان بقرا جاردن اوان راك سربيا تنبو مولانا خالد دمك بيواجهك وها جرينك دا حتى الدنيا او تفجر او دست بكر اجا مولانا خالد چابيجن يعني الدوره العثمانيه دابو الدوره العثمانيه دا تجي تاثيرها هم عردنگارية جغرافيا عثماني شبو همجي دروي عردنگارية او امبراطورية عثماني شبو مولانا خالد بخليفين خواه بشخصيتك مزنة بلي خليفين في نويسين في فكر رامان في چابيجن نقشه و بلانين كو مولانا خالد جبو طريقتا نقشبندي خالدي دانا او سرفرازي او نجاحك مزن بو مولانا خالد آنی نصیب کرد پیشی هرما کردستانی ام دکارم بیجن سیا یک خلیفه وی نزدیک 110 115 خلیفه ما تثبیت کردیه ولی گلک وی زیاده تره سیا یک خلیفه وی کردن اویدن سیا یک ترکن عرب هند افغان گلک ملتان خلیفه وی هبی تاثیر مولانا خالد به خلیفه وی دوام کرد بلی بریا وی ام دکارم بیجن مولانا خالد طریقت نامه که اصول که طریقت نامه ام بیجن دانای او اصول لآلی خلیفین ویجی هات دوماندن بردبان کرن پرتوک که هجام پرتوک نه بلی اصول و اساس دنو مکتوبات مولانا خالد دا دنو برهمین مولانا خالد دا هي نو کتابی دا منویسیه 16 ماده یک و یک من هجمارتیه او اصول طریقت مولانا خالد چیه
چواوها بلاو بويا تأثيراوي أو جلك يعني مجالك جلك بربلاوة فرية يعني اگر که امسر بسکن لازم اكو 4-5 برنامه چیکن باش ام خلاص کن. بله او مكتوبات خدا تایبتی الفارسی نفسینه یا عربی نفسانده؟ هم فارسی عربی هيا دوی دمیدا قسم ایران و هندستان و طلبین وی کرد فارسی نویسینه bu طلبين خو يا عربي جهنا يا راستي بل بو اناضول بو تركاجي بعربي نويسان دي بو هناك طلبين خو ايراني ودروجي دي ساج عربي شاندنا بل بفارسي جلك مكتوبات مولانا خالد هنا نويساندنا هر مكتوبك رسالهك الله الله هر مكتوبك ده عاليه تشابيجن معلومات صوفيري صوفيتي ده آلين معلومات ديني ده آلين معلومات سياسي حتى كو جاجانا ام بحث كن مثلا عبد الله باشا ده عكاي درزي ارشت كن لسر اورديا عثماني اوجي مكتوبه كده نويسه ابو مولانا خالد اوجي شابيج مريد مولانا خالد دبي شيخ من ام تشبكن ام دوركي چابیجن حالك جلك نباشن دبي صبر بكات سرفراز بي بشتكو او نامه مولانا خالد جاوي حقيقه اورديه عثماني او درزيا او ايرشاوان راتكن سرفراز دبن باش ديسا او اهالي مسلمان اي سوري كو نسكي بحراس بيجي ديكهنا حضوري حالي خوي يكون بل شهر زوري يعني اوان مادين جلك اليان بلي يعني مولانا خالد نتني عالمه نتني صوفيا عالم وصوفيا نكو صوفيا عالمه بنيرن ابا جلك مهمه صوفي وعالم نينا جلك فرقيه صوفي وعالم صوفيتي بيشا علم وعرفان ومدرسه لباشا باشتت بله اگر عالم به وک امام ربانی او جوسانه اساس ده طریقه نقشبندی دا ده خواجگان دست بکن حتی ایرو خواجگان ما معنی خواجگان چیه خواجگان یعنی خوجه یعنی ملا یعنی سیدا مدرس او طریقه عالمانه پیشی علم تی پاشی صوفی تی جبركو او جي جلكي جرينجيا خدانيه سرپرورده بتايبتي الخوندوان خداجي يعني مريدي خداجي فقيه خداجي بتايبتي پرورده هر تم پرورده دانيه پیش کو هجام تجي باساوي كيكر اما بري خبدن دياربكر حوالي محمد يوكوش ميواني وي هي سيدا فيزي güzel soy he اما باسا مولانا خالد شهرزوري بكن احمد صباط بخير به ميوان تيرو سيدا فيزي خوجه بتايبتي احمد ما مولانا خالد مهاني حتى درك يعني مهاني حياكو جبغداي هاتن يعني هندستان هاتن بغداي ما حتى ويدر يعني ما هناك بحثا جيانا ويجيكر هكا سيدا كو تجي بكار بيجي برسي يعني هم برهمنوي هم جيانا ويا تصوفي لسر تسيرا هم ادبيات كردي جواكا كردا وجواكا تركا وعربا بكا تشيه او غوتنا تي احمد سپاس حسین اکر بتایبت دیاربکر لحرمه بناو مولانا خالد gelek küçük olan hene gelek dibistan hene lebele mukabel gelek Kürt nizane Mevlana Halid gelokiye jberve ki ve bername ve iro gelek mühime eskarın bejim bisaya ve bername taybet gelek Kürt alime İslami filozofe Kürt o ve dost xode nas bikin o ve kateji ko diyar kir meyvane men malla Feyzi güzel soye emeci de derbare Mevlana Halid da eme persi ho je person. Sida da makabul kilmala khoda gelek spastik jara. Jarazibe. Sida Mevlana Halid yani berhemi win giring çibut. Yani eserin wi liser civaka Kürt, Arap, Türkmena, Türka çava yani ciyeki çava dit. Mevlana Halid merveki perzeki alame cihan مربكي بالتبحر ده علوم عقلية ده علوم نقلية ده علم التصوف ده علم الرياضة ده عالم كي نامدار مشهور بنافو دنبو ده باجار سليمانية ده 1778 ده لباجار سليمانية كتبين شهرزور منطقة شهرزوري هاتية الدنيا شو شهرزور؟ شهرزور منطقة كي نيزي سليمانية از بخوجي شو مجيكم مولانا خالد ده شهرزوري ده
هاتیه دنیای خانیه که تدا هاتیه دنیای که جدیا خوبیه وی خانیه وی نشانه مدانه از گله کیف خوش بوم جبر تقریبا 10 سال بری اشومت سليمانيه چنجا مبرنا مالا مولانا خالد لشهر زوري من مالا مولانا خالد زيارتي اللي اثر كيج مالا مولانا خالد انا تنه عرضه بيجي جوت يعني زراعه دافيجنيكي اثر كي الويدري تنه تبدلات ويشيد بونه نقل ويشيد بونه مولانا خالد الويدري هاتيه دنياي مريد كي دس فقيتيه كريه مريد كي زين برزكي بيه حتى بيجنكو قاموس فيروز آبادي قاموساوي علم اللغات جلدكي مزنه همو ازبركيه كي يحيزخو كتابي وي تاليفاتي وي قالك زيدانا اجا مولانا خالد قالك جوي علم مدرسه مأذون دبا دسكنه دلي وي علم مدرسه بالتاني رازينا به تقريبا بيستو حفصل حي صالي ويتقدا دبا حزارو حيسدو او بينجا ده حزارو حيسدو بينجا دا ميزي بيستو حفصل حي صالي عمري وهبيه دس بحاجتك درا حجي لو دري قضا دس بكعبتك تشهد كعبه شريف ميزاتك كو مريفك والو دري روش تانديه الغرا السولا ادبي وزيتوي نخوشه مولانا خالد قلبي خدا دبي سبحان الله اذ مرف لقاشيع كعبه حرمتك يخوش تنه معنى غيبه ويتك قلبي خدا او مرجي دفت له سر مولانا خالد قال لكم مولانا خالد اشكال انا قلت يا دبي فلان شخص دبي حرمتها مسلمانه جو حرمتها كعبه مستريح قلبي خلك نيله او مولانا خالد فهمت كاكو ولا اذياء اولياء كيج اولياء مزنها لفيدرال وشتانديه مولانا خالد شدستي زيارتي ويتك جي مولانا خالد راد بجا ارشادته الهندستانيه تي درباسي ويدري بي جيتا ويدريه تي الويدري تي كبي سيرو سلوك الروحاني مرشدته اكتي قاز بكن الويدرينا بالسيدة سعيد النورسي بدو الزمان أستاذ درباري مولانا خالد تشد بيجد برتقي خدا إجا مولانا خالد حزيتي أستاذ إجا تشد بيجا أو زاد قفاك ويصاد بيجا تي دحزارو حيساد وحيشتادا بشتي إجا حزارو حيساد وحيشتادا بري خده هندستاني الهندستاني دشا شاه غلام علي دشا جموي إجا تبيجي تشوى درجمي إجا الشيخ عبد الله الدهلوي خليفة كيوي تي سليمانية مولانا خالد بيرات كذا ارتباطي بولا ريا منها هندستاني هي قال هرم او جراد بر رهبر بيرات درن هندستاني الهندستاني اجازه خد كذا اجازه خليا طريقتي مكمل دبا فات قراتي بغداي لبغداي كناك بجنابه ويتشغي احوالي سياسي مساعده ناضن مولانا خالد فات مجبور بنت الشامي تيل شامي بجيد بقى طريقته ويناك بالرواجي اجا حزتي استاذ بحث حالي ويا الشامي انا از خبردان حزتي استاذ ده حق مولانا خالد بيشتي كوتشي الشامي للشامي تش حادثه تشيبو استاذ بالذات افيا د سكي تصديق غيبيه ده بيانتك دبيكو دبي شي عبد القادر جيلاني جوان اولياءكو بيشتي مرينجي تصرف وان بردوامه هنكي اولياء انا قفا دمرن الدنيا ارتباطات تبريني فقط شعب القاضي جيلاني نوراه وكا قصاغه بيشتي مرينا خوشي عين الدنيا حكمتك ميزات كاكو بغداد الشام الشريف دبني كنترول ويدايه دبني ماهيه ويدايه يكيكو او اذن وانا ده طريقه دبا علم ده ناكف رواجي چونكي فيز وبركات خدا تسليم شعب القاضي جيلاني كريه شعب القاضي جيلاني اذن مولانا خالد ناده مولانا خالد كان ناكا هندستاني تشتي كوانيه تاثير ناكف رواجي يجي حاجتي استاذ بي شاهي نقشبند امام الرباني هردو روحي مبارك دارن بغداد خدافين شعب القاضي جيلاني دبين قربان جلايته إذن يبدأ برا طريقة تاخذ بردوامك شعب القاضي جيلاني ده خاطري هون دبي من إذن خالد ده إجا مولانا خالد قبل شعب القاضي جيلاني إذن يبدأ تعبير جائز بك أم بزماني تكيب أمبارغو سراكر يعني بشتكو سراكر وحال سراكر إذن يبدأ ودبي مولانا خالد طريقته انكشاف كات زمان عثمانية ده 5 مليون إنسان اتباعي ويشيربن ويتشغي مولانا خالد تيزو الجناحين هم دي علم الطريقة دا هم دي علم حقيقة دا بنافو دنجا كتابي وتأليفاتي ويجي قالك أنا إنسانة كي مشهورة دنافا كردادا كو قابض بين مولانا خالد ذاته كي برمزن ولا هركس ويفهمتك أفيا كتابة كي مولانا خالد أفيا العقد الجوهري في الجزء الاختياري أفيا مولانا خالته
أذي كتابه أذيا كتابة مولانا خالته لسر عبد الحكيم خيالية شرح العقائد سعد الدين التفتزاني كتابة كي بر مغلقة هر عالم ايكو بنابو دق نبا ويدري نكارب معنا مولانا خالد لسري كتابة كي تشيكيريا أذيا ديوانا مولانا خالته بفارسي تشيكيريا ديوانا مولانا خالد بفارسي تشيكيريا ويش أخي زمان عثمانية دا همو علماء كردستاني تركستاني هم بزمان فارسي هم بزمان تركي هم بزمان عربي خوش زانبون مولانا خالد بزمان فارسي في كتابة تأليف كيريا إجا مولانا خالد بشتيوي بها زمان عثمانية دا جي دولة عثمانية راجي قسمتك مزنتك حتى دولة عثمانية جي مولانا خالد را بر حرمتك دصالة حزارو حيسدو بيستو شاشادا مولانا خالد بالتعاون بإيشا وباي كل الشامي التعاون شدبه الويدري مولانا خالد وفاتك از بخو هم لسليمانية شهرزوري اتشوما مالا مولانا خالد هم جي از للشامي اتشوما قبرستانا مولانا خالد من خوافيتيا قبرستاناوي من جي دعاء خوستيا ومن جي راجلك خونديا والهنداويجي الويدريجي مزن بوما ازات مع عرفاي عبد القادر بادلي رحمه خدا ليه بغانا رحمت كريا اويجي جبي مولانا خالد لجنبو بقايدك مزن جبي مولانا خالد حزيتي استاذ راهتي شاندن او جبي مولانا خالد جي لمكرن حزيتي استاذ رساله ينودا دبيش تلبي خرا دبي ونورن هندا من جبي مولانا خالد لجمنا از تبركا لوكم فقط خدا كل نصيب مجي هم لسليمانية اتشو مالاوي هم لشامي اتشو قبرستاناوي مقبراوي هم جي جبيوي من عرفاي من الخكر شاشك جي حزيتي استاذ دان سريمن وسولتي من كشاندن خدا مشخير وبركات فان ذات مزن محروم نكا ام جوان زاترا قالك من التارن مولانا خالد جوان ذاتكو مجدد الدين تجديد الدين بيشتي امام الرباني قرتيه امام الرباني مجدد الف ثاني او يجي هندستانيه اجا مولانا خالد جي بيشتي مجدده إن الله لا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها بيغمبر عليه الصلاة والسلام حديث خوي الشريف داد به هرست سالكي خداي تعالى مجددك الدين عالمك الدين جوارس انبياء دشينا جبو خاطرك الدين الاسلامي بوان تجديدك بيشتي امام الرباني مولانا خالد بغداد وداوي كتشو شامي لوي تجديد الدين كير بو مجدد الدين باتفاق تمام علماء دا علم معقول ومنقول دا مروك متبحره جعل فيز بركته بيشتي مولانا خالد جي بر غريبك اجا بديع الزمان سعيد نورسي اجا اوجي لتشياي كردستاني هات الدنيا اجا اوجي بو مجدد خدا فان هدو مجدد عشان دي امتا امداد امتي مجوان فيز بركتك بر مزين قلتيا خدا مشخيروان محرومك سيدا gelek سپاس کن جبو وان گوتنه گرینگ تانی زمان خدا جوارا زیبا امجی تشکر کن جوارا ونهاتن وان خدمتی خوش و شیرین ام و تبریک کن وان ذات مزن ددن ناس کرن امجی جترت ششه منسوبات یورا geleki تشکر کن ام gelek جوارا خو منتار حسابتك ترى كردي عندي نترى كردي بلي ترى كردي ام سنه بري هناجي ديفيجن بلي سپاس سيد اشبرا بري سينكر ميوان ما مالا فيزي güzel soybud derbale mevlana خالد تا gelek kotne gringo كوكا سيدا جانزمان خبر مevlana خالد لپایتخت شام سوریه برای شهر گله کس جوراجی چون خبری سردان خبری زیارت کردن دعایت کردن انشالله کو شهر سوریه جی کو داوی و دیساجی انسان نهادی سهران قبرستانوی و سردانی زیارت کرد سینکر احمد گرکی سپاس مالاتا و سلاوی خو همجیش سیدا فیزی güzel صحبت کن کو اویجی برفرهی بحثا مولانا خالد شهرزوری کر به تایبتی همجی بحثا جیاناوی کن کو لتركيا سيشار طريقة مزن هنا تماشاوان نجاكو از بيجم ونه باش زنبن كو طريقتك ناوي منزله كو بمليون انسان و طريقة غريداي و طريقتنا منزل جي و طريقة جي خالدية شاخة خالدية هاتي كو منزل بني شاخة خالدية هاتي ذكر يعني هاتي برفره بيه ده هاتي تشيكرني نها قالك كشي باوريا خو بمنزلتين جا شهر زوري جي السر منزله يعني او بجريداي خالديه بجريداي مولانا خالد شهرزوري ب
دیتنه وی آخافتنه وی تصوف وی فلسفه وی دوی دوام دکنه وی که بجن کو لنورشینه جه هیا لمنز وقت بجن بتایبتی لمهریه هیا اوان یکان جی تابع کردمه گلکی باوریا خوشی وان طریقات تینه کو طریقات جی تاثیر گلکی سر جواتا کرداجی کرنه نه تن سر جواتا کردا سر جواتا ترکاجی کرنه وی که جوسا بجن هجه ما مصطفی فیضی خوجی ایدا فیضی خوجی هانی حیات داره کی مولانا خالد بحثاوی ذکر بتایبتی سعید نورسی جی تاثیر که مزن گرتیه لی عالمه که حقاس مزنه کو طریقت کو شاخه طریقت نقشبندیا یک جوانجی اوه کو او سرکی وانه مولانا خالد حقا علم و عرفان ویجی زیده حرمت انسان جی گل جی جرا زیده لی سرگن بیه هم دبینن اف چی مسئله بله سرگن امتحانا پیغمبرانه امتحانا اکو پیروی پیغمبر جا عالمن بله اوه جا عالمه که مزنه امتحان عالم آجی مازنه یا راستی برای سرگل لازمه که بحثا دو تشتا بکن یک او هریم اکو مولانا خالد حتی دنیا و چه بو مازن بو خورتنیاوی و خورتنیاوی درباز بو هریم شهرزوری بو شهرزور ام دکارم بیجن ناوندا کردانه یعنی لعالی ایران و جیر و جور و اگر که ام حساب کن شهرزور گلک عالم کرد درکتنه یکشی مثلا ابراهیم گورانیه ابراهیم گورانی گلک مازنه اجاب نکارن نه بکنه وان بحثا دما مولانا خالد دا او دوارا شهرزوری دستی مالباتا بابان نابو بابان ناوی مالباتا که امارتیه ده دورا عثمانی دا عثمانی چا بیجن او قبول کربون وک امارتا که کردی امارتا بابانان بیلیک یعنی بیلیک بله به ترکی بیلیک دبین شهرزور او دودوراوی جاران فره بو جاران کرد بود عالی دورا ایرانی سر حدود دستی واندا بو حتی که هورامان بگشتی یعنی دستی بابانه کاندا بو اجا دورا بابان دا مولانا خالد زاروکتیا وی قرداغی درباز بویا قرداغ کتریه قرداغ ناوندا امارت بابانانه بله چا بیجن هاوینگه هاوانه بله مثلا ام بیجن مزنین بابان سروکین بابان دچون هاوینی لقرداغی کیف خوشی در باست کنه حتی که زبستان بره یعنی ناوندا بابانا قرداغ بو قرداغ جی مولانا خالد بو دو کس گلک مهمه ده جیان مولانا خالد دا یک عبدالرحمن باشا یک شی کوریوی محمود باشا عبدالرحمن باشا جی محمود باشا جی مولانا خالد باش ناست کرن لورا تقال وان بو لقور تخمين آمن مولانا خالد و محمود باشا بهورا مزنبونه نكو مالبات بلي لقرداغي لمدرسان يعني ده عيني هرمه كده هف ديتن هف ناسكرن زاروكتي حتى اكو محمود باشا ببا باشاي بابانان او مولانا خالد حوالي هوبون دوستين هوبون دماكو محمود باشا بو باشا مولانا خالد او طريقي نقشبندي لهندستاني اني بو هريما كردستاني نهو برابان لآلي سياسي و خراب بو پیشی نابرا مولانا خالد لسليماني دا طريقي قادريه هبو طريقي خالدي شي قادري طريقتك قالك بنجه كون بربلاو بو هريما كردستاني دا مثلا مالباتا برزنجيان تمثيلي بطريقتي تكرن جريداي شيخ طريقي قادري بون نافدار بون اهل كردستان ملتي ايكو هريما كردستان تجي قال لك جماعه حرمت تجرد انسان عالم بون اجا مولانا خالد دماكو جهيدستان تريكه وورا بو كردستاني دبا جابو شيخ عبد الله الدهلوي دبا شيخ من از هريما خو بلي هريما ما دا دو مالبات هنا قال لك جرانيا هوان لسر كردا هي از چاو طريقي نقشبندي بلاو بكم از ترسم يعني از نكارم بيشي بكم او قال لك بقوه هم آلی آبوری و هم آلی سیاسی و هم آلی جواکی و تأثیر من گره که یک مالبات برزنجی یک مالبات حیدریان او هر دو مالبات چی به حقیقت تأثیر من لهریما کردستان و حتی یه حیدریان بغداد جابو بله یعنی صدان سال مفتی و
عالم مازن يه بغدای حیدری بون حتی پاشی او مالبات دبیت تو هره اوین کو تجوان دترسی تی او دستیو پیتا ماچی بکن تشترطي حرمت بگرن تبنا پیرا بیتا پشتی بی مولانا خالد تی حقیقتا هم جمالباتا برزنجی هم جمالباتا حیدریان گلک انسان عالم دبنا مرید و خلیفین مولانا خالد اجا او سال اول 3 ساله زیده جنینه 1811 1813 بله او 3 ساله دا نوبراوی و آلیگرین چابیجن مريدن طريقي قادري بشك نخوش دبه شيخ معروف نودهي هي عالمه كي مظنه دبي دميدا همجي شيخ قادريه نابراوي عبد الرحمن بابان يعني سروكي امارتي باشا بالتاثير وان مولانا خالد مجبور دمينه اجبار دبكو سليماني ترك بك حتى عبد الرحمن باشا دبي يان بزور سر علم مدرسيات كون لو را مدرس بو مولانا خالد بله مدرسه كي مازن بو يانجي سليماني ترك بكهره مولانا خالد دبي بلا ملت هو نكوجه بلا ناكوكي چينبه نخوشي چينبه در كبدشه بغداي دماكو دشه بغداي 1813 1818 دوان سالاندا پشتی 1813 عبد الرحمن پاشا دبره كوريفيتي جيبي محمود باشا دشه بغداي رجعت كده بي تو اولادي مي تو حريمه كرداي تو شما مترتي كي دشي بغداي ام هوجيتنا رجعت كه لسر رجا محمود باشا مولانا خالد الزوره سليماني جبو مولانا خالد محمود باشا خانقاه كي قال لك مظن مزجوت ومدرسه وخانقاه شيت كه كليه كي بتشوك يعني سربياي نهار بالي نهاج سربيايا هاتيه رستوريكرن قال لك شي خوشك يعني مزجاف تاوي جيبي ناوند سليماني دايا بالي او سياسه نايلكو محمود باشا مولانا خالد بهورا بيجين سليمان ده بميناء يعني صاله 1820 دا محمود باشا دبي للسليماني دركه وهره از دكارم بترى بيجي من السليماني يعني ده علي سياسي وقال لك باندور تاثير لسر شي دبه مولانا خالد 1820 بغداي 2 سال بغداي دمينه دناوان 2 سال دا داوود پاشا جی طلبه مولانا خالد الجامعه خوندیه والی عثمانی لبغدای والی که نافدار مزنه و داوود پاشا جی دماهی که 1822 دبی والله لازمه کت بغدای ترک بچی درکی دی اجا مولانا خالد بیدنگ بغدای ترک دیگه دیگر هن خلیفین خو دشه شامی بله دشه شامی ریک دور و دریج دی آنادولی درباز دبه لسر عرف ایوان درد دشه شامی اجا او چوناوی بو شامی دبه چابیجه مرحله داوی بله پشت 5 سالاجی وفات که مولانا خالد دناو 16 سالان 1811 1827 دناو 16 سالان دا او طریقه نقشبندی و خالدی هریما کردستانی لانادول لقفقاسیای لایران لحمو دورین عثمانی دا بلاو دکه خلیفین عالم خلیفین نافدار خلیفین بالريكوبيك دشينا وان دبرا خالديه يعني 16 و 20 ساله دا يعني چاريك يكشينينه بله بلاوي هر دريده به و تاثير في السر جواك اسلامي چه هيجي منها مثلا دوي 16 ساله دا فلسفه یا خالدیه مره بنره یعنی چی ده هیه چی پیشکشی گرد که دوی 16 ساله دا به میلیون انسان طریقت خالدیه دگرن چی ده بجه مثلا خالدیه بنگاه و مانا قرآنه بنگاه و قرآنه تشتی که قرآن جداتر جینا بجه لی علم و عرفاناوی گله کی زیده و گل جی هلبت خود دسپیر خالدیه بتایبەتی ام بحسب بچک فلسفه یا خالدیان جی بکن جام درباس برهمینوی بله مولانا خالد راستی لطریقه نقشبندی دا هم پرنسیبین نقشبندی هنه مثلا 11 پرنسیبین زیرین هنه مولانا خالد او پرنسیبین زیرین نگوهوریه تشتکی نوجی نعانیه یا راستی بله نقشبندی دا بله مولانا خالد صراحة بي
نقشبندیه اصول نقشبندی مجددی دوام کریه لبلی تشتکی مهمه مولانا خالد او پرنسیب نقش طریقه نقشبندی خورد کریه الله اوا یک یا دو دیه مولانا خالد دما خدا علم و عرفان و مدرسه کریه یکین تشت گوتیه تشتی کو خلیفه میته بکه پیشی مدرسه تی مدرسه وکن علوم اسلامی تی خورد بکن اصول جی قرآن و اتباع سنته او هر دو تشت از دکارم بیجم مکتوبات خو حمیاده بگشتی مکتوبات خدا او جمله در باز دبه قرآن اتباع السنه او هر دو تشت خیما بنگه طریقه میه بله اگر کو یک بیجه از القرآن و شریعت دورن یعنی از لگور صوفیگری حرکت بکم از ناخازم به علم و عرفان و مدرسی شور بکم مولانا خالد او کس قبول نکریه خلافت شی ندایه وی خلافت ندایه گوتیه خلیفه این مت ببا عالم مجاز به یعنی چا بیجن دیپلوما یونیورسیتی بستینه ها ایکو یونیورسیته نخوندیه یعنی مدرسه اجازه نستاندیه خلافت جی ندایه وظیفه انگریک جی ندایه بی کسی مولانا خالد یک عالی علم و عرفانه عالی علم مدرسه گلک شت قاحم محکم گرتیه یادو دیه صوفیتیا مولانا خالد جی صوفیتیا جنید بغدادیه یا محاسبیه یا امام ربانیه يعني تشتيكم بدعت او تشتيكم ديني اسلامي ضعيف تكجارد او تش قبول نكريا تشتيكو مخالفي ديجي اسلامي با قبول نكريا او حركات فكرينكو لغور شريعتي ضعيف بمنا او حركات او تجي قبول نكرنا قلت له وسلامه وسلا بنجهك الصالمه علم عرفان مدرسه تكيه عالم و صوفی ام دکارم بیجن خالدیه و بگشتیج نقشبندیه مدرسه و تکیه کرنه یک دبن بانه که هم مدرسه هم صوفیتی هم تصوف بله. هم علم هم تصوف هم مدرسه هم تکیه شخصیت آمازن اکو سری پوستنشین هم عالمه هم جو صوفیه يعني عالم جدا صوفي جدا نينه خوا بخوا يعني او شيخ نقشبندي وخالدي هم عالمه درس ده مدرسه هم جي درس تصوف ده شيخ مرشده بله بوي شكلي اجا خليفين مولانا خالد جي بجارته بون ما شاء الله وك سيد طه النهري وك شيخ عثمان سراج الدين وك عبيد الله النهري لبغدادي وك اسماعيل شيرواني لقفقاسياي دجي روسياي نزيك 100 سال حركات مريديزم ابي دست بكر بدست بيوي حتى هولي او حركات مريديزمي شيخ شامل قالوا خليفين كيه شيخ شامل الطريقه خالدي دا نقشبندي دا خليفه كي چا بيجن نافداره بله اجا علم مدرسه بونه یک عالم و صوفي بونه یک توی طریقتی دا مولانا خالد جی به شخصیت آخواه به کساتیتی آخواه کسایتیه که شخصیته که کاریزماتیک بود بله یعنی ایکو مولانا خالد ببینه درسی وی گهداری درسی وی بکه به طلباوی حیران دما بله دگو گلو اول چند عالمه که مزنه حقیقتا قبول کر هجام يعني وصا خوش دهارك مش نخواز از گوتنا تبرم يعني اي وقت چیروکه کی وقت تاریخه کی وقت بلگه فیلم کی از تماشا عین وصل تا گودارید کم والا تا وش برکو ل ترکیه یعنی ل دنیای ناونده کتنه به ناو مولانا خالد شهرزوریه او جی لاغریه و مدیری ویجی هر وقتی خباتک گلکی زیرینه کو لسروی شخصیتی هجا دکن بتایبتی هجا مبعثا برهمی بکن او دیوانا مولانا خالد هي دیوانا مولا خالد کو او بخوت شهجی کریه یعنی ترجمه اویجی کریه او اینا بردستمه کیجا برهمی بحثانك برهمی يجيب كنج بكو دمام جهندك بينه بله مولانا خالد اندبين عالمك جامع العلوم بريد قوتن جامع العلوم يعني حمي علوم خونديه لسر حمو علمي
علوم اسلامی یعنی زانست اسلامی ده ادبیات عربی ده لحمو علیان ده شارزا بو بله مولانا خالد ام دکارم بیجن شخصیتی که خوش بجارت ابو علم و عرفان و مدرس وان علماجی دبجارت ام بیجن لشهرزوری درس فیزیایی یان ریاضیه تی بخوینه بله مدرسك نينكو درس بده شو ايراني شو بغدادي الله كدر عالمك ومدرسك ونافدار هبه دوي علمي ده شو لجنبي درس تخوند باشي دزوري ده حتى دبر خو مولانا خالد بوي شكلي هم الحريمه كردستاني هم بغدادي هم لدورا بهدينان هم لايران درس خوانديه لجام عالم جلك نافدار سیداین و حقیقتا دوی دمیدا سیداین گلک نافدار بو د دوماهی که داجی محمد قاسم سنندجی سیدای وی داویه لجنوی اجازت و علمی استاندیه مولانا خالد اجا لایرانی علوم اسلامی خوندیه بلی ریاضیه هندسه او علم بچه گرانن بله دوماهی که دور عثمانی جی او درس هرکس ندکاری وان درسا بده لایرانی هبو محمد قاسم سنندجی هم سیدای مولانا خالده هم جی خلیفه مولانا خالده اجا ام بو سیدا ام وقت بیجن خلیفه چوا هم سیدای هم خلیفه مولانا خالد دمکو هندستانی زوری لمدرسه سیدای خواما دوی مدرسه داجی او اصولا نقشبندی مجددی همکر درس تا هم بو خلیفه مولانا خالد د خلافت اویجی د ایرانی ام دکار بیجن یکم جار به وی سیدای وی دست بکش بله هجام ام فری ام بینه که بدن ام بری خوب بدن استانبول لو استانبول جی تماشاوان رجا لیکولینر و جواکناس مفید یکسل گلمه ام بحثا شهر زوری بکن مولانا خالد شهر زوری بکن هجام روجات بخیر به صبات بخیر به ایرو میوان من عبدالجبار کاواکه الاستودیوی لهرم کردستان جی میوانه کی مهبو بتایبتی لدیاربکر جی فیزی خوجه هبو سیدا فیزی güzel soy هبو مبعثا مولانا خالد هم جیاناوی هم برهمین یعنی هم هاتن حیا برهمین وی هجه من تجي لكولينكا قالك برفرات سر مولانا خالد شهر زوري كريه د دربار شهر زوري ده مولانا خالد تا هم بحثا فلسفياوي هم جياناوي ده چيج مرا بيجي مولانا خالد يعني بنا اوكيكي يعني مولانا خالد بنا عابده يكيه يعني دنوا هم ده هرمي دا هم ده عالم اسلامي دا بنا عابده يكيه مرفر كي شعرزا و عالم بيه هم عالم بيه هم شعرزا بيه هم خوي طريقته خوي تصوف بيه مولانا خالد مولانا خالد اصل خوی سلیمانی قرار داغه جکوی سنجاقیه او چاق سلیمانی جی گریدای ولایت بغدای بیه جبوناوی هم گوتنه بغدایی هم گوتنه شهرزوری جبونا چش کو شهرزور سنجاق شهرزوری سنجاق سلیمانیه گریدای بغدای بیه جبوناوی گوتنه هم بغدایی هم شهرزوری هر دو نسبت به ودانینه هجام از خواستم چه که بجم او چنه دسته دا او هر دو چنه دسته دا یعنی او برهمین وینه اف چه دنویسه دور دا ناو مولانا خالد اما ناو مولانا خالد یا حضرت شیخ خالد البغدادی نویساندنه بله شیخ خالد ضیاء الدین النقشبندی المجددی گوتنه هر دو جی تکیه استاندنه یک جی کی استانبولیه اوی دستمینه چپی دا اوی دستمینه راست دا تکیه خالدی لبوسنا هرسکی حتی لبوسنا هرسکی ایرو جی تکیه خالدی هیه یعنی تکیه سر نسبت مولانا خالد هیه دلوحی دا ناوی وی
ضد تکیه دا اوهانی ویساندنه اوی بینا مینا که نشان دادم يعني هجاي من يعني لبوسنا هرسكي لإيران لسوريا لتركيا لهرما كردستان ام دبينن تكي وي هنا ام دبينن مثلا نافي الودر درباس بجبرك وتاثير ساعات خوش حتى كم مصري تاثيرك جالكي مزن كريه اف تشوا فلسفاوي دا تشابو تشدغوت مولانا خالد كو قاس بلغ بمليون انها مريدي وي هنا مولانا خالد بنا مجدده کی تجدید چیکریه هم ده طریقت دا هم ده علمی دا به آوی علمی هم ده صح علمی دا هم ده صح طریقت و تصوف دا تجدید کی مزن کریه جبونا ویش خواه اغلب کتابان دا جبونا مولانا خالد بیجن مجدده یعنی مجدد دور خواه مجدد وقت خواه جبونا چه افجی تکیه و مدرسه مولانا خالد آنیه با هفدن هر دو ده تبن تأثیر مولانا خالد دا ده بن طریقه تاوی دا کتیه برهف یعنی هر دو آنیه برهفدن جمعنا چه هم مولانا خالد هم شیخ و متصوف بیه هم عالمه کی مظلوم بیه مدرسه کی ضعف بدنک بیه جبوناوی اوان هر دو عالمان که خستیه یک تکیه و مدرسه علم و عرفان هر دو که خستیه یک جبوناوی اف تأثیر که مزن هم لهرمی هم جی لعالم اسلامی تأثیر که مزن چیکریه اف تأثیر هی دوام بکه ای مولانا خالد ایجا مولانا خالد نیست که 400 حبان همه ام اغلب ناوی وان جی نزانن حتی ناوی 200 حبان وان دزانن این نیوی ام ناوی وان جی نزانن خلیفه وی هبونه همه خلیفه وی تمام به تمامی جا علمای بونه مولانا خالد خلیفه وی تمامی وی علما بونه مدرس بونه یعنی فقيه بونه ادني بونه مثلا امبيجن ابن عابدين فقيه حكي عالمك الزعف للشامي مفتي الشامي بيه مظن بيه او جي مثلا مريد مولانا خالد حتى جبونا مولانا خالد كتابه كي نويسان ديه جبونا مدافعي مولانا خالد كتابه كي نويسان ديه غيري وي امبيجن مثلا مفتي بغداد هي محمد امين السويدي اوجي زعم مشهوره كتابي وي برتوكي وي زعفن اوجي مثلا لسر مولانا خالد كتاب نفسانديه لبا مولانا خالد خوانديه جو مولانا خالد اجازه خواه علمي ستانديه ايش غيني وي ايدنيجي مثلا آلوسي هي ابو السنا آلوسي هي شهاب الدين الآلوسي هي اوجي جو علماء مصلي بيه هم جي مفتي بيه وصاحب التفسير كي مزنه روح المعاني هي تفسيروي زعم مشهور خويوي تفسيري اوكي آلوسي جي هم تصوفي اجازه خو تصوفي هم اجازه خو علمي جمولانا خالد ستانديه حتى كتابوي نزهة الالباب هي ده نزهة الالباب دا زحب الستايش جمولانا خالد بحث که بحث مولانا خالد که یعنی دبیجه اوها سیدای من مظلوم بیه اجی اوها اجازه استانبه لباوی اوها پرورده بومه سر تصوفی طریقتی باساوید که ای آلوسیش خود زعم مشهوره یعنی علمای مشهور جی که بونه هم خلیفه مولانا خالد هم مجاز مولانا خالد یعنی جی اجازه استاندنه لباوی خواندنه اوا تشتكي زعب تأثيره كي مزن چكريه هم لهرمي هم لعالم إسلامي لأناضولي العراق واندران حتى حجازي واندراجي خليفة مولانا خالد هابون مثلا بنا عبد الله مكي لمكة مكرمة ده حب تكياوي هابو اي عبد الله مكي اي حتى اسطنبول يجي تأثيره هابو لإسطنبول خليفة كان حبشتان مثلا شيخ أحمد البقاعي بنا عبد الفتاح عقري خليفة ولي اسطنبول بيجيبوا من هردوجي حتى قبروان لاسطنبول إيه لاسطنبول
وقت عثمانیان دا 14 حب تکیه خالدیتی هبو یعنی لسر طریقه مولانا خالد 14 حب تکیه هبو همه استانبول بورسای بگری حتی لیونانستان واندرانجی جزیره گریده تکیه مولانا خالد یعنی تکیه خالدی هبو یعنی جه ایران جه ارمی واندران مخابات واندران بگری جه سلیمانیه هولیر بغدای بگری لشامه به شخواه لشامه وفات کریه قبراوی لشامه داویا 5 سال خواه چیه لشامه بجیبیه او لشامه مایه لشامه وفات کریه حتی وثیقه جی لبا من هنن چون چیه شامه لشامه بجیبیه وثیقه عثمانی جی اول با مهیه چه چاکو چیه شامه لشامه بجیبیه او وثیقه سر چویناوی چه بجیبوناوی شامه دا ایجا مولانا خالد که تأثیر وی ضعف چه بیه مرید وی ضعف چه بیه یعنی به 100,000 بلکه به 500,000 ایده ام نزانن یعنی تأثیر وی مرید وی ضعبونه حتی مصری وان درانجی لمصری جی حتی وان چاغان وان سالانجی تکیا خالدیانجی هبو لمصری جی هبو ایجا اغلب علمای مصری جی گردای طریق خالدی بون وقتی پشتی که مولانا خالد طریقتا مولانا خالد ضعف بلاف بو ضعف علماء و دین جا خلیفه مولانا خالد جی خلیفه دیوی مثلا لحرم کردستانه نیسکه 120 حب خلیفی و هبون همان لحرم کردستانه ایدنش خواهد هبو الحرم کردستان 120 حب لسليمانية به لهكارية به حتى ديار بكري به حتى هوليري به مثلا هوليري هداية الله أربيلي هبو لديار بكري محمد الفراقي هبو لهكارية سيد طه هكاري هبو مثلا اما نشان بدن اوا مكتوبة مولانا خالد بدست خطي ويا او كيران نشان دا شاندية سيد طه النهريرة شاندية اوا بخط مولانا خالد فارسي او مكتوب اوا خط مولانا خالد وند بينن يعني بدست نويسا مولانا خالد مكتوبة وي فارسي جي سيد طه را نويساندية اجا سيد طه جي خليفي وي دنجي مثلا شيخ عثمان الطويل در دور سليمانية بياره او طويلة ضعف اف طريقته بلاف كريه او جي ضعف مثلا طريقته لهرام كردستان ضعف بلاف كريه حتى قونيا يواندران جي لقونيا جي حتى إزمير جي مثلا لإزمير جي الشيخ أحمد أغريبوزي دبيجن أو مثلا در دور إزمير واندران خليفة مولانا خالد بيا در دور إزمير طريقة بلاف كريه حتى قسطموني مثلا قسطموني شيخ أحمد سياهية بيا وجي خليفة مولانا خالد بيا لقسطموني واندران حتى إزمير واندران أبي طريقة مولانا خالد بلاف كريه يعني حتى أمبيجن شيخ شامل او قوقاس کو اولوسان را شرچه کریه اوقا قهرمان بیه اوقا مشهور بیه او جی خلیفه مولانا خالد شيخ شامل قوقاسي شيخ شامل آواری دی بیجد اما مثلا کو مولانا خالد خلافتی دایه شیخیوی لآماسیای قبراوی گوراوی لآماسیای او جی اجازت مولانا خالد هم اجازت علمی دایه شیخ شیروانی را او که دایه اوی اجازت دایه او ام دبینن او حتی او که مولانا خالد مهر مولانا خالد دج بینی داد دخویه مهر مولانا خالد بخویه اوی اجازت دایه شیخ اسماعیل شیروانی کردمیری شیخ اسماعیل شیروانی کردمیری جی شیخ شامله و مشهوره یعنی اوقات تأثیروی مزن چه بیه مولانا خالد مخابن عمر مولانا خالد زعب درج نبیه 49 یا 5 سالی بیه که وفات کریه
جبونا چه نخوشیا وبای لشامه بلاف بیه ام نخوشیا طاعون نخوشیا وبای ده وقت مولانا خالد bitti ماموسته من دنگیت تیمه براستی بتایبتی هجای من نها تهانی حتی دما وفاتاوی که وبا درکت پشتی وی امهر پچک بسا بحثا برهمی جیت بکار وقت دقیقه کی برهمی وی کی جانن کی جا کردینه کی جا ترکینه کی جا فارسینه وقت دقیقه کی کم بکه هجای مش بکو دما مکیم ما بله 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 از بیجم که لوی و باشه بیه مولانا خالد چند حبزاری ویجی وفات کرنه ل برچیای قاسیونی هاتیه دفن کرن هیجی تورباوی لقاسیونی عائلاوی اوکوی چند حب خلیفوی لدر دوروی هاتیه دفن کرن ایجا این مولانا خالد برهموی چند حب برهم اغلب لسر علم کلامه لسر عقائده و لسر علم کلام کتاب نویساندیه لسر تصوف مکتوب دوی هنن مکتوبات وی هنن مکتوبات وی همان نیوی مکتوب وین فارسی نه او نیوی جی عربیه به عربی او فارسی مکتوب خو نویساندیه چند جار هاتیه چاپ کرن اما براستی به تمامی مکتوبی وی نهاتیه چاپ کرن مثلا از بیجم از نشانجی بدم مکتوب کیوی جی دیسا نشان بدم خب دست خط ویه شاندیه استانبوله اواجی مکتوب کیویه به عربی به دست خط ویه به دست نویسا مولانا خالد اوجی به عربی نویساندیه شاندیه استانبول جنده قبیل اشراف کی مزن هیا اوجی پرتوکوی زعفن جیره اوجی مرید مولانا خالد بیه محمد اسعد افندی مولانا خالد جیره ساندیه اموی نشان دادن ایجا سر کلام چند حب کتابی وی هبونه سر ادبیات عربی کتابی وی هبیه سر مثلا مقامات حریری شرحش کی چکریه چند حب شرحوی سر علم کلامه هیه سر ایرادا جزئیه او که رساله کی وی الاخت الجوهری هیه ایجا سر حدیث جبریل بله هجه من براستی جیان مولانا خالد شهرزوری گلکی گرینگه بله توی اویش نشان بده هجای من او امی درباس سوی دربه دیوانا اقصتا دیوانا ویجی بکن بله بله کرم که بله دیوانا وی هیه مولانا خالد دیوانا ویجی هیه چاپ کریه دیوانا خواه اغلب به فارسی نویساندیه چند حب قصیده عربی هنن او پنج حبجی قصیده به کردی هست بله ما مستمر گرک سپاس مالتا و اوجی دستخطا ویه یکو دیوانا وی کو چاپ بیه به تایبتی مفید یکسر جی کووانا برحف کریه اوجی گلکی گرینگه دیوانا مولانا خالد چینا دستمه ده هجم اوجی ت شرحه ویجی تکریه ونا به تایبتی خباتک گلکی زیرینه هجم جبکو دمام جی گلکی نما مالتا و کوت هاتی تبشتری برنامه بوی مبحثا مولانا خالد شهرزوری کرد از گله کی سپاس گفت که تداویسا بله هوا که یعنی مولانا خالد نکو تنی برنامه که خلاص به یعنی دور شخصیت لازمه که امثال مولانا خالد و خلیفه می بسکنن لورا گلک تشتهی کو منکاری از بیجم وقتی ما کمه بله مولانا خالد عالم بو صوفی بو مجدد بو جبو به هوربونا به یکیتیا مسلمانان خبتیه در دوره عثمانی دا شخصیت که زیرینه لازمه کل هر دمی به بحث کردن و جیرا دعا بکن انشالله والا تا و هجای یه وجه گلک صاحب گلک سپاس کم تماشاوان جیرو ما بحثا مولانا خالد شهرزوری یا البغدادی مکر هم جیانوی هم برهمی ویکر هیویا منو برنامه که خوش در باس بو بدلی و بو حتی هفته کادن سر روزا شمیه ساعت نهان دم لگل هفدو بن هیا و اینکه ببین خیر خوشی دا خاطره